unse sisi an asori dem upe baby o mu play wicked pa play any party modern a ya asori dem sisi aye kase baby ankwaje no ewo no enkwaje no hwe baby a asofo na adi for hede omo ye na hwe nyoma bi a ekoso na odi wadwen kura to antimi se we die enye normal eye abnormal enti all the churches afeli nyame meka no kore ne all the churches afeli nyame ene nyame entrusty ni church edema individual nso bebre afeli nyame. Me mama akwa basronko eba too much GH fidi kese yi eso monu aba na ama obusu a eni na dane dano ye enkoma enam famemu training issues ensema esi ewo oman Ghana mu ena dano minimu edi enhyemu se ya medi etudwa ede emamu na nti ebusuafo na meka kosisi se arehosem a abetodwa ewo oman mu atese enkofo dodo na ebobo hu ebi nti ase ebi bise mu se den na siye den na ekoso adwen no emu nsem no aye bebre ama nkofo ama wo bia a kire na adwen edafo wo mo so a aye omo arehosem kese pa wo mo so wo mo shom hu kran na ebi mu so no wo mo chechiro wo mo so mo de madwen nche abetuda na meka no meka kosiso eye NPP4 wo mo former general secretary na ebi mu so no saye CEO of Forestry Commission meka eye Sir John ono newu no asem ena meka nebisa for if da sanentie we ebeto mfamemu a Ghana for yaso etibi no enye bokoma omanmu foni ahe dabi both NDC ni MPP wo bia ebobo ensem no timamufo so ebisemu la kwa se eye afi 2020 no emu nsem de edoso pa emu ahaban mo wo mu so wo mu eye enimdefo tesenkomo nyema bebran komo de beboa oman no wo mu nya etumi efimu ateto ana tese akoya ensem bebre na ebusuafo ebisa afa eye afi 2020 yi ehu na ensem we ene de keka ho ene owu a sesi ade asori oman mu no ene yato nsa ede afa Prophet Bernard Esem awoda Holy Ghost Prayer and Fire Ministry ano wono na sabre ye de obetwetwe enkomo ede afa ensem no ntitebre ye twan ho ede aba ye ba ye de enkomo no ebe hyehye so onianafo ahaye GH too much ena ohwe malupi ene kase osofo malupi me nhwe babia me nko babia too much GH na video ne to wana me subscribe kame ho nyenkohwensem pa wo ho merase makraw so mama akwaba biem na me hwem se moje bre ede etwen odifo akwaba ewura eja ye ho de nse tworo konkon bibi aboko nyame adaroma ede wade ase odifo ye nhwemu de na ejina arehosem a asa bebo oman eso na me ka eyese John niwu awu utim se do se na wodom amanko NPP ona otide ni duma pa ewo nanso eba ye beto dwayi LDC4 abechiro madwen wo mu se ede nipa ene we fi mo ma kire eyawa wo mu efemu ebiem so Ghana for so obi aka bo mu kire na dwen so owo we die owo mpofim se die na ye hwe afi ahyase besi enne afi hyase emu nsem nyensem ketwa emu yare a sensa mansan kuma yenya ho asempo nkenwe ni ewu a asa beji mu tese enkofu wa no mu to utimi hye obi boy ya mihya ne nura yikra bibi a kyese wo yare ne ho dendenden yasi ofa ha wewu sa ensem we we odi for me sure say wonim hu Bible mu nsem so adom suko die na afi we ejina for die nti na nsem say ACC ewo afiwe mu me da wasiminu aba too much GH TV crew fo nyina no mo so a mo hwe ye akirikiri benche eda mo ase afi mu enwoma wo mu ye 5 emu 5 nyama ewo mu ye 5 ewo mu ye 5 the revelations 5 the chine say our jaye number 2
car accident. Number 3 yareɛ. Number 4 apemfo ne nkwala bayira. Number 5 enyoma basa ano den a yehu bi da ene besi. Na ɛyɛ me ya sɛ adifo ni bi a ɔmantimi am break this mystery amfa nkyerɛ ɔman no. So what you say? Sɛ owo ya beba yi afu enipa bewu pa. That was the month of August. January, February, March, April, May, June, July, August. Kopim 31st night. Sɛ wo tie me na wo tie me ya udi mpai bobo a ma mpai bo munye den. Enipa bewu cho rough ka bebu bom. Enkola be yira nyuma basa besisi. F5. Now, sometimes yet wa na me Facebook page me delete ya me deactivate account no. 2019 am dey be to say 2020 dey be bani. Obi ti bi call me page on frame me di matem. Oh, ekeka nsem a eni kwanse ekeka difu abade se ya mu pesika ntina me pesika. Me pesika nka me ba be gina me Facebook wall so e dey ato say afi mu nyoma 5 ne beba. Embo sometime me preach kwa metimi ka nipa be wu onti mu hwɛ mu yie. Enkola be yira o mu hwɛ mu ya ware be gu o mu hwɛ mu ye manim aware be 6 na ba manim. Yini Egu ye kan esa ye yi. Eno kra be nya ho attack. So ti ase enti afi we die 2020 is the year of witches and wizards. Eja afi ansan ye simu no. Edi ye baye ye wedifo eye wo my god mu a wo mu edan ehinta semedi afi bia ba wo mu chirechire mu afi we be ko stay ebe wie stay yenim se nipa wo de eyade a wo fitete eden ya nipa be wo fida Abraham ene ne yiri if wo mu fom irade wo da nipa so a obia encherebo ewo bia so obia be wu bi nanso wo mu ma edi ye no owo ni bi pie mu nanso yante me se ewo ni be ye mpofim se wo bi ti ho ene no wo china hwe nka no wewu na we etese etitrufu a wo mafamu ewu within 7 months we ye mu no etitrufu wo mafamu ewu ene yawe a abe dayen so ene emu how ensem aho kire ne tese nyema eba no yante de sa edi a yetete en dodo na yetete no bisi nkunimdie ena afi we nshira bebre 2020 de double year enti double nko a ye beti nyama kese ewo mu na enti emu nshira nkunimdie ni san ensema kese no ewo hifa de na asesa ewo honhom afemu asesa ye hu ehu soso asesa meka society na eba ni nyina mfiri nyame 2020 within the realms of the spirit they are celebrating Satan. Number no na celebrating Satan na say afenu esiwoma. They are celebrating Satan in the realms of the spirit. So we demanding more blood. Till they are celebrating Satan in the realms of the spirit. And they demand more blood. Ena say yare coronavirus kwa. Obehu de be show my ganem. Ka be bom ti sadie. Ni nyina anso Kristofo no mo pa yakunye. Ka be bom de kwa eba. Woni wadamfo pe betimanya asam obo osi auto ha wonsori. Wonsori bi. Wo ma sesen nyoma no. Esanse ya ma Satan adi anim. In the realms of the spirit. In the realms of the spirit jamema. Ya ma Satan adi anim okwan bebere so. Na Satan wakwa akodi we betima akwa kusan. Na also for me say won kwan ben so ne ama oye obunsam na di enim atese ehun susu aso na beto o man so sesia unse sesia na asore dem upe baby o mu play wicked pa play eni party modern a ya asore dem sesia ye kase baby ankwaje no ewo no enkwaje no hwe baby a asofo na adi for hede o moye na hwe nyoma bi a ekoso na odi wadwen kura to antimi se we die enye normal eye abnormal enti all the churches afeli nyame meka no kore ne all the churches afeli nyame ene nyame entrusty ni church edema individual nso bebre afeli nyame
the only survivor you wo mu ye kitwa bi obe den nkura se we how kwa benya nkwa how be kwa benya ube to yam anansa wo da obeda obe den enti ehwem a eye asofo no bi edi Nyankopon ehun sunsunso na afiwe ye hu anase because kofo mu akwe ebi asofo anyumtofo mu nyame mu omo ma ware krase krapo no do ebi su eye nyame mu enkofo ninti se de who came them it na so ya asema na epato se nyame nkofo na bi no edi nwa montu ye hu sunsunso aba ye nso sabere ananye sa na wo pa kire sapepepe se oni Kristo na mo a na se Kristo bu bim na oma wadoma chede na o uplift wa o hwe wo se obe show some way ense na hom dia man chirima na edom bebre be show so no masanye fu makwambone so aba ne nchen enji se edom bebre show so no mutibi kwa amnemu a what are you standing for enji ama wuo na mesese ye mu ye o afia kwa na wuo ni be ye mo ewuo ni be tata ma me kan quotation mi kiro Isaiah chapter 57 verse 1 to 2 otini ni yira na obiara mfanse na kumam na wofa emarima pako na obiara nte ase se boni a ebeba no anim na woyi otini ni firi koro okọ asumdwem wo home won na yeso won nante won tin yem wofa ni papa ko obia nte ase so ate ase obetima kwa akoda wo sore ho sore wana akobusa but almost sad no huhumu in the realms of the spirit oma yade na to the sense woma time break barriers eno mo de enyomafo e de ama physical realm se ye nche se enyomafo no eno obi apeska busa me se wan dem peska obi apeska mu sika ni brin so bible se de owu afa sika ni brin obi sori fira no pa kopem anwume na atwi nyina ni sika nyame asam kura bi ni ni tirim eja ebi mu okika se ohwimbre wo bible no beti papa sa fiwe eye ohwimbre na ye ni ye nhye ye hu so ye nda ye hu so ye ntina ye nu bi aka weche because o hanya ma sisi a ensi pen ewo eye bible mu se biribi ba ya re dokro wiase afa na nya boso na ebiem nso ngofo wu enye ya re nimpo na ekunko mu ngofo timi wu se prekopa shenka wo mu ne o haw ni aho kire ne sanyema no ngofo ka se betima ye ohwimbre na bible kan no eno na ekoso e wo sabre no eno no kware ben na wo mu me pa chenye ohwimbre onse eya bebire na no asofo ni bebire kenkan bible aya menim so moti ase dia bebire na nti ase bible so ohwimbre no eye rapture no ye be hwimi afa mununkum ye benya ntaban ade esire rade wo mununkum a otia mununkum so aye nyina ni be hu so ati ase onse ene kristofo no anu mu ndo suko nyame asem obi beba asori ya bia okwa akope bibi obedi obi beba asori o pese ne ho tono ewo asetirem enya lazarus life ene nyame nso ama yesa o se hwehwe na hinye ne tene ne kane na ode yenum nyina be ka ne ho so ati ase ene nipa ye hwehwe rade hinye ne tene ne kane but ene obi pese otoka obi pese osifie obi pese chese asetirem awo anuma nkwanche de wo mpofrim owo na ba ne kwa de so o de boane date se wo tiem na wo hwe me aboane date the month August kopim 31st night ebe nwanwa eja na wo kanisa ni enhwe nim se afi we twemu a afi ebedi so no ebenya ahoto kakra because afi we de emu nsem do so obi atwen ahwe nim abompa ye so betimi edru 31st night na no wo twa onim se kunim dem no wo twa because afi we emu nsem do so nti yare nim se afi edi so no nsem mebra se sa na se ya na ebehu na akwa unse the more okun ni mu ye din no mo so 45 omo ma menchire secret we each of the year ye would demon or represent each of the year. This is the year of Bephago. The demon who demanded blood in the realms of the spirit. And you nyame no ba afi.
And nyame na onyame na bo afio, but in the dark side no, you will deem or represent the 2020. The word 20 no, you will deem or represent and your archangel. But what you say? Onus odi afene so. Me fan say January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. You will archangel mudi months ni nyina so. Ena eba year no a, you will archangel mudi each of the years. Okay. You will north, south, east and west. You will archangel so mudi nyina ho. So what you say? But a Christopher na momo kwan amasa the dark side over shadow ye. Almostoma take about 80%. Oma take about 80%. And to say, oh, thou now for whom say, I mean, nothing. On found say, papa, when in tabanasi, none in takran and cataos, no one said, is in a pacano, untimubia. Say, hey, this Australia, or Napakan before Ako. And to be better, Makoda. Ubefins were double conoko. Tell the Bible so funny papa will be anti-assy. Or funny papa will be anti-assy. And answers is here because of the air baviasi, the asophonia diffoni beings, and also man won't adjust. Because at the end, mempe, and ye do ruin a mere coma, and to say, I'm missing it. Now, dear one, why they take over? Why they take over? Or Bunsambe take over, and above one yinana. And to dear, you're saying, Yamema, Nasa, or woman, Menea, or Sena Monsan and Cofatit yat in Ponquinos, Namubena, who made Yamam Kara. One can say Mubenya woo, Monsan Munamochi, Emma Fonya Metit in Yankoponua, or do a manager fast as a Cassas dom Nantipu, young Conco Funny Dio, near Benya, who made the Americans and any passy baby. Odi for a bimuso kase a or sha a da so say Christopher Bomwishia asum yamino and no so sort of say Yadia to say a sick wine and who so not than you woony a mood to say how be brina eba ye my moon and also then I'll bet me a car phone a no cressa and you no correct and you no credit and you no correct. Say it mean Bomon say the enemy senka oh Christopher de Cosia Dabia ye boom a bompire ye sum even the weekday cramp when you me call and pipe or shame bompire at the J ye honey a bush and fonty and noa I consider about an restrictions I bet that's soon no na man to say yeah a home so I take you over one more train a domicile yes maybe if you're going to be bompire more. Okay. Unse I saw the papa here. So for na D4 or bet them said ye bompire. Then I had 20% ye bompire. And I want to mean so I saw bompire sakeke or sabu taibu jina butaibu so the bompire. Okay. So what you say? Bible say mudia munsiemudien eye bone. Nyame masiemwa. Wo ye den obi ho adwene so obi tirim. Obi di obi ho adwene se ne tirim ama onti jai. Enu nti opeso okobọ mpae. Nyankopon so ye nti sa. O bọ mpae ma wo tirim akoma mu nti. So what you say? Enti enye necessary say ye papa Akufuado enhira nka no ma no kwatenten. Wama se wa ama o. Ka bo de adifo ne asofo ne be ye o man Ghana. Na say ja ebitimi ko edwaso akanipa don permission or company ma kwan saving ko ho ye enwuma engofo wo ho a te se wo ma don pimo krampo a ensha aban na aka si ndi su krampo bi krampo nche de ndi su ahi bia so eno no ya mo kwan na so esum na Christopher anka wo mo bo mpa ya nsenkyereni si nsakraye ba no enko mmegbo mu asum no eno ne de o sheketi atoto so na men nyese na 1 hour mo ntena sintiti mu na ma mo ntunyu bebre na sa hye no eno na ema eye enkofo etete tosan unse meka se ye papa Akufuado onye bone ye de nti ameka se onye bone ye ne se ye de ense to asore so a Bible se ye bompa ma mo nkasa tenten te sa ya bosonsonfo ne kasa. Okay. So what you say? Enyo mpa ye tenten ne be mo atew ne wo soro. Empaibo ahote ye eka ho. Enu nti ne Satan ebo nyame ma todwe ekunkum ye rofrofo. Ye asore na ahote ye eka ho. Enti de be sio bonefo ne kwan ema owo ntimi mma ye ntuo. But enam boni e be nipa no huntin anammo owu afrafo ye mpoma ma ba ye dem. Obi timi ko biare opatiri bofo ma no wu. Bible say akwala
Isaiah chapter 65 verse number 20. Osi emu motafo a obedi influencia oha 100 years ansan wo. Ye papa wo you how many years? Emu akola o obedi influencia 100 years ansan wo metu salary how many years? 690 960 something 69 year. Any point me 100 years so nya wa gogo 80 years wa ye bojo. Bonya du nipa tirimu ne enwuma bia ni kwanse nipa de sese ye ho. Encho wo funfa empema mu a we a no kan ye ko. Odi for sisi a bi edui efuto ben na wo de ma Christopher nipa ye wo wiase se ye mfa mbo ye ho eban. The mechanic say matiefo amotie too much GHTV. The mechanic say babra bo konkron. Nanti nyame anim na di nukura ma wurate. Ma pere ye abrabo aso Kristo ani a achinyie bia mem anase bufuo bia mem. Nanti Kristo akwan so. Tutu anamo sisi Kristo diem. Mama, bra, sister, uye dia obewu. But osi owuon ebeba bia wedi 80 years, 90 years, 100 years ansa. Sa odi obi ani na menanti ne kura mu a ebeye ten. Anwumrei so be form afutuo na de mafutuo ebeye asem anantim adi so a Nyankopon obemu atena se adi ntina che. Manu ato. Odi for NFA o number o contact no eto aso na wo mom hia obi ano betini afre wo so. Mamemfa ye last message we ntwato. Enyoma baaku 37 bi wo ho a o Kristo ni bia wo se odi so. 37. Enyoma baaku 37. Wo se odi so a be ma nkwa tenten. But me nkyere ene. Me de me number ne betu dwa dasene. Ye ba bi nyame ya adom ne ye ba bi mu a. Patro ati ase. Matiwase. Aha, ama ye maame opeso obie. Eye nyame difo me number ni. O how bia da wo so amane bia da wo so. Enye yen ye be yo, ye de be kwa awrade ni mu di ama on ya ye odima mpaye. A tene ni ne kronkron abrabo ka ho. Ye Nyankopon obeye dodo. 0249 631 876 0249 631 876 anase 020 385 1633 020 385 1633 Freyen mi ana me ansaw obi ani ho manu ato Ebusian for ene na ye mfefutuo no ne anya hweye ne mo ye ho ban yare coronavirus da so e wo ho enunti ensha eye ye mampani di ato ho se ye ndi so ne ye fambo ye ho ban no bomodia na di so bi se nose mask ene ebiem so no wo hand sanitizer a wo betimi e de phone se me ne wo samna ene nsu a wo de ro nsa no ye momodia ne entimi enya bi na enya eye ahoban bo enfri yare no ehom na me kai mo so betimi follow Too Much GH our Instagram page at @TooMuchGH_ na biem so no wa share a video no edi ama adofo bibia wo be on bia ne comment ehia sem bia wo e fine komo ayedi ho anase contribution bia so betimi edi ato your comment section ho no me din de na ama owuso a me ne Prophet Bernard Asem a woda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry na yesi nkonya etwetwe enkomo that's na yebesan edi enhemu bi makram. Yo, Too Much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo Too Much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo Too Much GH